Ukuvanwa mu Misiri, igice cya 6. Uhoraho asubiza Musa, atugiye kwirebera icyo nzakorera uwo mwami wa Misiri. Nzamuhata areka Abisiraheli bagende, ndetse muhate abirukane bamuvire mu gihugu. Imana isezeranira Musa gukiza Abisiraheli. Imana irongera ibwira Musa iti, Nduhoraho. Nabonekeye Aburahamu na Izaki na Yakobo, mbabwira ko nitwa Imana nyir'ububasha, ariko sinababwira ko irindi zina ryanjye ari Uhoraho. Nagiranye nabo isezerano ryo kubaha igihugu cya Kanani babagamo ari abanyamahanga. Numvise kandi amaganya y'Abisiraheli bakandamijwe n'Abanyamisiri, maze nibuka isezerano ryanjye. None genda umbwirire Abisiraheli uti, Nduhoraho. Nzabakura mu mirimo y'agahato mukoreshwa n'Abanyamisiri. Nzabacunguza ububasha bukomeye kandi mpane ababakandamije. Nzabagira ubwoko bwanjye maze mbabere Imana. Muzamenya ko Nduhoraho Imana yanyu igihe nzaba mbakuye mu mirimo y'agahato Abanyamisiri babakoresha. Nzabajyana mu gihugu narahiye kuzaha Aburahamu na Izaki na Yakobo, nkibaheho gakondo. Ni jye Uhoraho bivuze. Nuko Musa abibwira Abisiraheli, ariko ntibabyemera kubera ko imirimo y'agahato yari yaratumye biheba. Uhoraho abwira Musa ati, Genda ubwire umwami wa Misiri areka Abisiraheli bave mu gihugu cye. Ariko Musa asubiza Uhoraho ati, Dore n'Abisiraheli banze kunyumvira, none umwami wa Misiri yanyumvira ate kandi ntazi kuvuga neza? Uhoraho abwira Musa na Aroni kujya kureba Abisiraheli n'umwami wa Misiri, kugira ngo babamenyeshe ko Uhoraho ategetse ko Abisiraheli bava muri icyo gihugu. Ibisekuruza bya Musa na Aroni. Dore abatware b'imiryango ya ba sekuruza. Abahungu ba Rubeni, imfura ya Yakobo, ni Hanoki na Palu na Hesironi na Karumi. Abo nibo bitiriwe imiryango y'abakomoka kuri Rubeni. Abahungu ba Simeyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yaki na Sohari na Shawuli yabyaranye n'Umunyakananikazi. Abo nibo bitiriwe imiryango y'abakomoka kuri Simeyoni. Abahungu ba Levi ni Gerishoni na Kehati na Merari. Levi yapfuye amaze imyaka 137. Dore amazina y'abakomoka ku bahungu be. Abakomoka kuri Gerishomu ni Libuni na Shimeyi n'imiryango yabo. Abahungu ba Kehati ni Amuramu na Yisehari na Heburoni na Uziyeli. Kehati yapfuye amaze imyaka 133. Abahungu ba Merari ni Mahiri na Mushi. Abo nibo bitiriwe imiryango y'abakomoka kuri Levi. Amuramu arongora nyirasenge Yokebedi, babyarana Aroni na Musa. Amuramu yapfuye amaze imyaka 137. Abahungu ba Yisehari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Abahungu ba Uziyeli ni Mishayeli na Isafani na Sitiri. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu, akaba na mushiki wa Nahasoni, babyarana Nadabu na Abihu na Eleyazari na Itamari. Abahungu ba Kora ni Asiri na Elikana na Abiyasafu. Abo nibo bitiriwe imiryango y'abakomoka kuri Kora. Eleyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, babyarana Finehasi. Abo nibo batware b'amazu y'Abalevi. Aroni na Musa nibo Uhoraho yategetse gukura Abisiraheli mu gihugu cya Misiri bakurikije imiryango yabo. Ni nabo babwiye umwami wa Misiri ngo areke Abisiraheli bagende. Uhoraho yongera gutuma Musa ku mwami wa Misiri. Igihe Uhoraho yavuganiraga na Musa mu Misiri, yaramubwiye ati, Nduhoraho, ubwire umwami wa Misiri icyo ngutuma cyose. Musa aramusubiza ati, Umwami yanyumva ate kandi ntazi kuvuga neza?